nudos gelas untuk kejagat korepang. Ni mula aja gelang hidung angkar ya ni sing mulai panak nyanak mandu. Pokoknya cening. Nah ni jadi paman untuk korepang. Gelang dah kerenyanos ni diburi. Laris. Klimpang cak makasiap cang nebung. Tadi makasiap. Ratu. Tadi kene dah disir. Ini kengken kan sat. Ni agak kulit singa petulang. Ye. Tulang cine kaput tekan kulit hek donake. Kita mau kena cang. Ni mau agak tulangnya kaput tekan kulit sini. Biasa kita has kulit has tulang sini. Oh, berat cang tepukin ci jani. Sing break. Break patuh. Oh break utek. Kene Kengken. ibidan cang dadi pengede. Wih, Jani dadi pengurus. Mimi, dikelian si Jani. Sing, Pindah dari pindah di pengede. sing. Kengken nih. Ibidan awak cang gede. Jani kurus. Awang ci kencing manis. Nu si kencing manis. No, patuh kon Pak Celuk di ayunan kencing manis. Om Swastiastu Pak De. Adi bengong Yan. Sing masuk Yan. Sing juari masuk. Udah sing juari masuk. Sing lapis dia bubuh. Sing beliang bubuh sing. Dia apa? Sing lapipes beliang buku. Oh sing lapis dia buku. Beliang bubuh lo leklek angin itu anjing. Sing lapis dia bubuh. Sing lapis dia buku. Kedua tu sing lah. Kita norino sing tadi mau belanja gitu. Mumpung kedalon ngorto gitu. Ni orino orto. Orto ni nang orto saja ni. Nah iya no tau lo sih sing ya sekan. Atau bisa kau dengan rumah yang lapanak sik muani. Dangin rumah situ. Oh bisa kau. Awang cang keluargane jatlu. Oh kalau lu memene bapane panakne ukut wani. Panak teh mau gawe di kota. Di perusahaan ya mau gawe. Oh di perusahaan di kota panak mau gawe. Ngelemah panakne ke kota. Des penganggone bapane dadi petani jumah nih. Tadi gedot kena bapaan bakal milu melalui ke kota ngeloong panak yo mau gawe. Oh bang tawang oh. Di perusahaan apa yo pianak ne mau gawe. Itu yo hitung anak tua. Anak tua. Weh, Yan kayak ngeredite kau minggu ini. Redite minggu patuh dino besek tuh. Bapaknya sing nalang redite ya minggu. Oh gitu. Nah. Kan kau redite ya minggu ini aja bapak melalui kemo ke kota na Yan. Mana ajak ke bapaknya? Napa tuh ajak saja. Mau gandeng. Bersepeda motor. Pakaianlah veteran bapaknya. Oh lengkap ya di veteran. Pakaian veteran dinas yo, woi. Seret ke di kota, tunggu siapa mau gawe. Tuan bapaknya. Jangan lah tadi tuan di sisi. Tuan di sisi. Yo ke tengah panak nih. Hidup ngu mesin unyangan. Mesin pabrik kan ada di tu kejang hidup bang yo. Serame punya mesin. Serame ini di sel itu. Yo tomek nih wang kota. Bi bengong yo. Suban yo bengong tuh. Lek katin padanan po bapaknya bengong. Bang apa anu penjelasan bapaknya kan panaknya. Unu pabrik nih gitu ya. Tuh bapak kang nawang. Pabrik kena bodoh tuh. Yen nyuk celapang itu pesul legis.
Me bedangin totonan yen nang kabah celepeng pesu ko kodoh. Hah? Sing bahas pesu. Hei ko kodoh. Belepeng. Nya kadang orang tengah canggih ala-alate. Canggih sana alat itu ah. Me bedajo totonan yen ba isi celep ni kabasange dak diurutan. Oh sosis sadane itu. Urutan. Sosis. Urutan. Ah. Bene itu bo sosis Sing sadane. yen sosis sing nak ni masuk una wemlem tu sosis. Itu OSIS. OSIS tu. Organisasi siswa. Ya kalau yang tu orang tu. OSIS tu B urutan macam ni. Sosis. Sosis. Cang ya boleh. Potete ngetensak papa ni. Bengong nak Bengong. tumen na pukul ala canggih. Au, lempat bu papa ni. Hah? Lempat bu papa ni. Tiap nak liu karyawan di tu bang punya jelek-jelek apa nak tua. Ni bu papa wak lekat di zaman pes bolong 4. Kita papa ni. Pes bolong 4. Lekat kuno adi ni. Kijap mato keken buka penyumuk keken tampak. Ketuang papa ni tu. Lak hati nak tua. Wih. Nak liu dengan ni karyawan di tu tu. Ngat jengah bapa ni untuk bangkian bapa ni. Nah, Sing itu ngak liu. nah, mungkin tu yo bapak nanti ni. Hei, do cing lepet bapa di ni tiap ni liu. Bapa supaya jeblok sakit walau belang jani ni. Kau canggih lah kalat jani. Buka sakit jurusan. Nyuh kecil ni lengis. Gabah kelap di kodoh. Isi lah kebasan diurutan. Mentepong mekbar bapa sing bengong. Adi sing bengong yo nak tua, mungkin tu. Apa? Yen nang bapa cuma. Hah? Urut ning jelepeng bapa. Dadi ci. Seluong yo nu pabrik bapak ni lah. Ingin kata nak ketua. Nang iya ga apa ngerana? Bobo, sing gugu ke panak ni. Oh, panak dia ni menurut teng celok dari ci. Mule. Kajumah dia takor ke meme sing nanu sing. Kan panak ni. Panak anak ni. Meme saja bapa kan nyak ngurut teng me gitu. Tadi cang. Tadi cang tu. Ai ke ci ngotong bangung dong. Uyak jenik. Masalah sepele dah diuyut. Oke. Memen salah tampil ora rahasian kan bapak si panak ni. Ini nah. Yen manipuan nglemekin yo. Nyen. Yo wayan pang sing ngawang-ngawang meswang munyi caro yuyu nebak tangkah bedidi dah dene yo. Untuk apa itu? Ngon bukor tantine busan. Pes bolong 4. Oh. Pes bolong tawang ci pes sakral tuh. Pes bolongnya saklar. Saklar apa? Yen saklar listrik. Saklar. Sakral. Sakral. Yen kasar rencang pes tengah tuh. Pes tengah pes bolong tuh. Suci pes itu. Wih. Bolong artinya tembus. Oh, bolong tembus. Buntar winu. Winu artinya simbol lido sangyang widiwasa. Puyung. Oke itu. Puyung ngaran mang kalido sangyang widiwasa mau pesengan sangyang mang. Sing dah dileceh yang ketuang ceros jang busan. Ada saya kenang leceh yang tu sing ada. Sing ugu tu. Ugu cang. Ci sing nawang apa bedan 4, apa bedan bolong, apa bedan song sing tawang. Ci sing ugu ci tu. Cang blok poci blok ni. Adi ci mau balik nak orang cang. Mendo song aja bolong tu mau bedo tan ci. Mau bedo ada len arti. Iya ni song ni bolong. Dok kenyat nanti. Mencari ci apa beda ni? Uleng 4 meluna. 4 artinya sing mau bolongan, sing mesong. Ah, tu bedo tu. Bolong artinya 4 tembus. Oh, gitu. Bolong tembus. Tembus. Oh. Song bolongnya nungka sing tembus. Oh. Contoh song jangkrik. Nungka. Song lindung. Nungka. Rabe bolong, tembus nuju hujan, tuduhan. Kemudian johale. Nah, sedukun kan ciliu ada song. Kengket. Song kuping. Celak kuping ci tembus apa sing? Pangsing cang ngawi-ngawi orto. Pe mesti nyusut. Nungka. Ada ngawan ngebot celak. Nungka. Song mado celak matan cine. Nungka. Yen mato celak meludeh. Terus sekan nungka ke bani sing nyelak. Song cunguh, celak song cunguh sini. Nungka, kacing ngon ni sini kacingnya. Nungka. Mau bukti? Bukti. Song jet. Bang sekan jet sini celak. Ada. Nungka. Song bungut.
yo boncong nempak Sing bacang mokbok. Ada bedan song, ada bedan bolong. dah so nyelak song jet song bungut tuh dia nyelak Cuma cing lah. boy gitu mak jangan no jangan Oh, sila jangan leseng. bagel kengken nih Tangkil Mendo. semanganu. begitu Yang kenang-kenang iban sini. kengken sing angkel Ulis tepak patan wadon awak memarakan. Baju poleng, sapot poleng, kamon selam, udang batik. begitu Tahan meseh pengangon sini. mulai yo dia benar oke tujuan di kengken nih Hidup pangalah nguno kayo, ais pangalah kreativitas. oh panglah padu kaya Jalan ngale gae. ali gai kaya apa ale Gae aluh, kaya lu kalau pangliu man pipis. kaya apa lo liuban pe mudah-mudahan Hai. karung Yen karung ponong, man misi landas ng batu ng 100 kilo, saya bubol baong cie. man kaya apa ale pangliuban pe Nya ci mati. dia cang matinya kaya kali gai Bangke sini bangun cang ngale gae, nedlot di jalan aspal ini. sing ngeresep cang kengken nih Yani cai idap-idapane mati. cang mati Aw. begitu Nganang pulas di sentengan margo nih. pulas Aw. begitu Cang negak di sisin sini, di sampingan sini, sambil yang cang ngeling. begitu begitu Tulung tiang jero sarang sami tulungan tiang jebos. Nyaman di tiang igangsar padam jero. Gitu cang. itu cingling Aw. begitu Subak itu pirang adon nak liwat. kengken Tekauling aja nak dadi guru. nyentuh Luwayan Murdani. tuh teko Uling di Banjar Badung. tuh teko Aw. jadi guru Aw. kebet kebagai Kebet ngeseng. yang cang Cang tepuk ngeleng. oke tuh Pedalam moci. ais Bang ide pipis yau. bares yo Subak itu liwat Bu Murdani. men bedo teko Bien cang ngeleng. nyen teko Guru masih teko. nyentuh Pada Sujano jai tingan. wih liu guru ini Ngajaran kau Banjar Kriyo mulih yo. oh tepo masih cingling Tepuk kau cang ngeleng. begitu Imi kan se pade nyaman tiang igang sar mati pade pedalam kan pak tingan ya Sujano begitu bang ide pipis yu bijak lu buat teko yen ada nang ajak kaduang kali nang mang ide pipis padom siu kuda benang lah pipis dua kali pas yu oh saya siu dua kali duang yuto dua yuto acepok man duang yuto Oh. yen kanti ping duang dasar se petang dasar yuto lah pipis oh yen montol liyo nang lah pipis ya aduh si duang asa yuto, cang duang asa yuto. Apa kena cini meli? ai kalian tuna Meli sepeda motor, beli nasi, nasi meli baju, baju mau lali kalian tuna empat ukot yang kangwang. Oh. Setuju? hijau Nah, sang setuju. akan cing makaso besado Angon rurup. Rurup banci, bang saru, bang caro, bangke seken. berurup jang Oh. aci di bangkene aci di bangkene jangan leng Weh, go dia mau jenang cico kupeng bisa ngeleng. mungkin tuh Cuma seyuto man pes. ya jam beli nasi hijau melali jak tunang nih beli motor Bendan kan medam bangke ini. Cek motor. hijau oleh tunang nih Weh, bulat dengan tengah wong tangkel. Tulung. Tadi bangun. Kau Pak Sujano tuh jakwa di pagi tuh, yo nyuruh tipis, bangke mau kita ngencah. Kalau coba bangun ngencah atau bangke ngencah, kecil. Oh, mau kita ngencah. Jangan pleng ci. Mau nang encah. Ketu. Cah sing ingat.
Jero. Woi. Gigis sedang ngambung tuh. Wah. Dijak mati. Yen gigis cangeling nyen nirang nyen ninga. Keras pengeling pang medingwan ko blak kiyo ko bau makejang narau. Tuh. Duang sayudo man pes. Iya, Jan. Wait. Lo kene Kengke. benjahan bebulas nyen. Pebesan cang ne ingat cang san nyen. Anu apa pin? Di sage kenye nawang. Gugut semut, gincang babuang ci. Ke bangun ngelejat nyen. Wih, tengat peratur. Yang menyohong pes murdani siu, ci gincang kan babuang ngelejat cang lakatin cakan yo. Nang baban babuang sing ado semut sing ado sing itu. Nyenawang, yo jangan dibagi ado terus samping lem. Yo aja ke samping. Ci bagi. Jangan. Ci jelek. Weh. Udah negara jelek kenang. Wah sayudo nak kenang. Iya, Jan. Jero nangin. Tiang jemot jero. Lingsir maosan wangke tanunang kinetelen toyan panon sing dadi ketelen yeh makdo pang sing jangal kone pejalane ngsi suning sunyado. Nah jadi kene jeban awak subah kelih hadane ngudiang gitu yang mulai bener tineh wirang tekini nyamo patut kudiang jani yo pragatang maro sajan awake sekan satyo menyamo nih. Jangan abe nang ditiang. Kelabe nang. Wah, luwung engal pragat. Sing jam genep membakat kenang sing gitu. Nggih. Nanging sing dadi raos segen jak gelur-gelur ngurang abe nang. Menilakar ango ado. Mbok beno namping pipis. Ramun barang-barang lelenan dereng. Piye sing apa kelango? Kang Wang jepet jutatan kanistane jemak pang peragatan silep pun kene kone. Manah titiang dan becik. Cager titiang nunas rengangan ke Bordewo. Oh kena cine? Bordewo aja lu suruh titiang berbiot. Net pang sekan aku do cina kene nih. Menawi kantos nang sasur yudot. Yang gede saja untuk tagihan jelmune. Angin naur cicirang sepeda motor ipun bedot. Tengah. Benjak beli carik beli rumah udah gicin menggenapan. Dian malu Kang Wang nak kudo ya ngabo nyen medayo kelken kau kene ngono. Sir. Abot long tali kan. Kang Wang sih mau malu angon petangga perlopah apa cara jani ya? Nyen medayo kalau kene unukane. Wi, jadi sing nak keto, do nak segala pipis ne toleh ha.
Aneh ngiyangin sangyang rambut sedana kadang budo cemeng klau nak biasa kan nggih ya udah cing entung-entung ngawak-ngawak kalau nak dipes gelis-gelis duduk di tiang malih jane kene nak pangwang nu ne malu amnguna ne malu abo nak yadi ne juru raksa yadi mulo wakasen apa pipes sama kejang kelah tegarang nakon ken yadi yen wantah anu mangdo sasur genep yen tu boleh kira nah mugi-mugi pangsida inggih melahang renguang nyamona ampun suwe kelimpang nah kada naik tingan teko dah lu dali cepot ne mak agak nesiuran dah nun tat Man pes. ngidam matan ciman pes Pes ya. Udah man. lu ngali Cisu batos. nyayo adil pembagian Dompatos cang mati cing leng cisu batos. ci besepuluh medam Cing leng wak bungi cie. wak mendak mantik tuyo Na patuh cisu batos. nyayo adil Susu. cang doang tali ci siu merenya adil Sing. Cang siu matos. Cisu matos. cang doang tali ci Sing. siu Engkan sini. nyayo adil Nyak cing matos. Ben mati. gelakin cai len semua berah gini len kewah ngurusin bangke adik itu yo cara siku wow kekah tu ban kekah oh medam ni pates si pun dan di tiang bundut tengah nangke nyakit ajan mulu uleng hidup ke mati nyakit itu inge to mawinan kerungah-rungah kelah mai pangseng yang mirip cara ngantos senggula mengelikup kaden cikelujan balas awen kegesuan kelah mai dong ke ini yit mudiang yang ngordo aja bangke gitu sira tu ci ngajak yo di tiang ngordo sarang bangke manto di tiang budo besekan cokore dewa runtat dantuk enten polen jina iya po nengok berdingah gelas sekan cang doang tali cisiu gitu boy ampun iki ampun naico dumut ampun naico kengken saja nih cokore dewa kimut pekayone ring tiang santuk enten polen jina karuntak pekayone oh runtak pekayone fajar di tiang sekan tios pirang cokor dewa men sajane kengken tuh iceno pipis lung tali beliang kacang-kacang di duang tali angon kocai di siu kacang-kacang di duang tali kocai di siu oh kan ngeras oh cang duang tali di siu kan kendan pirang dewa nah tadi lu wong ngordo aja saling angut dan kita tahu sampun atur dia mangke kekah mangke dereng kekah ting-ting di tiang ingana tuh oh ting-ting di tiang res kekah di 25 di tiap tahun 5 ngan sahang di tiang tuh ngancet kan katina mangut-angut itu oh mana di tiang sapun iki ya tuh banggung
bangkean jatine kena jine. Basis pantengan margo ni pun nganak. Kimut manah di tiang wentana lintang liwat. Manah di tiang lawan-lawan di tiang keser di tiang bakto di tiang pangsing nyelempang nganang pasenengan jalane. Sambil yang di tiang nyantos motor atuh. Oh ini nganti yang motor ya? Pacang tumpang di tiang motor buat di tiang mule. Sing ada motor uleng tuni. Saking semang dan mentan motor liwat among asiki aduh. Inilah cor di tiang. Asiki apa sing ngantuk le? Tok ada ngene lampune. Dulu dong lihat keluar motor truk gede. Aduh, sing mondor. Aduh, sing mondor. Mondor ngene, itu sing aduh mondor. ada bangke dijakan motor. Mondam na ita bawa di bangke. Saja ada motor keleleh. Sar, Yang, mirip kenat sana lian-liane yo. dek napi. Sing man ngale gawe len memulo sing man nyitak sing man. Terus kan, Google ben nyemak ngale gawe tadi bangke. oh ni, tak kira ni semangat. Banglah nak podok kreatif. Oh. Bang nak penuh kayo, jangan le kae mi gitu. Nek gingseng lae kane-kane dulu. Nyak tiban. Sing medak ayo dok. Terus sekon dewa nudeng di tiang. Apa orang sih? Nyak ci mati. Oh. Can nudeng ci lah dayo. Mendo, Pikole can mal. Pipe se can mal dan kason de lejak ni can isi. kena maro bang cicak. Kan bukti ni ci apa bes cang ne. Pikole ne basel ni ki siang ci tampat dang ci. Nah, maro bang ci. Di duang kali. Dua kali ya ampun. Apa maret lung tali. Lung tali. Biasa kata man jalan mulut ngale gawe. Kan wenton. Eh, dong ale gawe uli alo uli ang memirat yan. Kece hang basel. Jangan saya nggak tahu mirat eh. Sekan duang kali kan. Dua kali kemanten. Kurun. Tecang pisuna. Jangan semi surang ci kengke Genap bang cang ci. genap dua kali. Bila. Saya nggak tahu we. Pas sakit gede genap nih. Saya sakit gede. Bang bila. Udah saya nggak tahu we. Tecang pisuna aja jam teko dewa. Sadana sakit gede, sakit jenik kan mau kene ngerti. Bila bang cang ibon. Tidak, saya nggak tahu we. Pisuna kan. Jangan saya nunggu surang. Nang benar-benar ngaku. Udah dinahin. Lung kali. Apa duang kali? Ini dua. Oh, kali. Dong kali. Oh, uangnya bensin. Nah, jemaah saya pun sakit gede. Keke hipo. Sing tadi kene keke. Sing tadi penuluk lipat memantap tadi. Peluang keke. Ya. Gangsar muah gingsir. Dong hati-hati gelane uluk-uluk situ. John. Dek kadung tuman biasa nih bang kayak kene na. Besekan nih can kena sang yang widi. Merupa 5 batis peminah. Nih angon mekena. Betul. Nih angon magae. Nggih. Mani astagina nih nak gane boleh. Dong Udah di haluk. udah dipalak. Masa cising nawang. Apa ya nali haluk? Elah lah. Betul. Nawa katiut waktu sayu wakti kadi bosang tuikan. Ditiangi manusia setata keikat antuk raja sama. Nah, Tawa ngampun ya. Unikiangan sepur dewa geni. Uluk-uluk yang ina kios ten kesat-sat. Ditiangi bongan sebuah mahawa namanya kuanda gitu. Nah, jadi pangseng jak memocol saja cing ale gae. Tuyuk lah anggeleng puluh pijet nih kedayo di siu. Nih bangke bang siu. Lah siu tuh. Singnya adel bener. Nah, nek ini kemudian rada keruduk sing lah luk. Oh, ini aja satu. Nih ada putusan oleh dipuride. Nah, keling si rajung ibu matuan gelak ini rajung sang subono. Nah, kalau karya agung minta kakinya. Wih, balik beda nih ki. Kayang purnamo tekoni bilang sama Pak, orang nak
Oh, Kisah semenawan ide mendewe okol istri sawiji mil kelak. Seadanya nah itu udah diserang Yunido panggilan lu ngopi kemekal ngerang. Ah, patut kalau tebak. Cek nanti kene bat. Demaro sing jadi aduh sendiri puli yang hijau cenah. yen ngalah kali mangke nak istri sat-sat yuk tentang bukan koyo tapi udiano itu wes. Ini kene bat. Nanti nyelah malu kemawangsen kan yadi. Ke taman sih ke taman. Gelah taman masih tangkel lenda kalingsir bagawante ya tepuri ton kewini Enggak, kita Wajo pemargi ke do. Ini sebut di tiang di jalan kurang Nah, diolas ini tapi dikit. yang ngiring geladong dadi geradak geruduk cacau tapi ajang itu nak kelingsir decingin pelak Oh, itu milih bos. nengklong kini juk entot Saya jadi ingi. mana pang manut reken palangan Patut. sangan Ini.